Prikazat ćemo danas korištenje platforme Arduino u različitim jednostavnim, ali i kompleksnim projektima. Poznato vam je svima i imate mnogo programa na internetu o Arduino kartici. Ona je opremljena mikrokontrolerom sposobnim da upravlja jednostavnom periferijom, na primjer da upravlja senzorima i aktuatorima. I moguće je programirati. Programiranje se vrši posredstvom kompjutera. Evo, mi ovdje preuzeli smo softver Arduino ovdje i evo ga ovako, to je to. I sada smo ovaj program koji je namenjen da LED dioda trepće u određenim vremenskim intervalima updateovali. I sada ću da vam pokažem kako smo mi povezali Arduino karticu sa kompjuterom. Evo, ovdje imamo Arduino karticu koja je povezana sa USB konektorom, sa kompjuterom. Imate dve protobord žice koje povezuju ploču Arduino sa protobord pločom ili breadboard ploča. To je naziv koji koriste izgleda i stručnjaci. I zatim smo na tu ploču stavili LED diodu i tu LED diodu ćemo povezati sa Arduino karticom i izlazit će biti na digitalnom delu, a imate ovdje dole, evo ih, ovdje dole izlaze i na analognom delu. I evo sada ću ja to da povežem, evo ga ovako. I evo pogledajte, LED dioda, evo vidite, sad je trepće određeno vreme, posle određenog vremena opet. I evo mi smo uradili, programirali smo LED diodu da trepće u određenim vremenskim intervalima koje mi sami određujemo programom. Znači, ovdje ćemo sad kratko prikazati u PowerPointu korištenje platforme Arduino u različitim jednostavnim i kompleksnim projektima. Evo ovdje ste imali jasnije prikazan onaj program koji smo koristili za programiranje LED diode, da ona trepće u određenom vremenskom intervalu. Zatim vam dajemo predlog da pokušate koristeći ovu platformu, uradite programiranje LED diode. Dalje, to ste već uradili i vidjeli kako se radi. Predlažem vam sada da koristite materijal na sajtu Ruka u testu, posvećenom projektu u kome možete da programirate Arduino i iskoristite ga za osiguranje kuće protiv požara, protiv vode, protiv provale i tako dalje. I evo ovdje vam je link preko koga možete da preuzmete taj materijal koji ima 8 ponuđenih tema, a vi odaberite kako ćete ih realizovati i kako ćete uraditi ove zadatke.